анаи намуд комбахтои дубайст ки митискош ҳастай. бинед ино заминшон королевский бархат нестанд, вале митискаи дубайст ки хичай. Марҳамат. Нархои ино чанд сум буд? 600 а? 600 сомон. лавдоманиёи фасон ҳамаш вишивкадор. ина агар дар кор боша нависе духтаро доставка мекунем. инам дошам ам хела нархош. аз ами комбахтиё ҳама нархоша ма видео кардагим. 350 сомона, 480 сомона, 500 сомона ва инак ине ки мебинед 600 сомона. ибо митискаи дубайски худаш. баъд ана ино ҳастай. ино 900 сомон дӯстони азиз. номи чие? ине материалш чие? шифон комбахтай ба фикр мешам. номшон чие? номшон намекард. мрамор будай бинед. хушрӯ фасон. ино бо нархошон 900 сомон як либос. ози аз наздик нишон метем то ин ки тамошо кунед.